namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like the return of Mr. Post big fan, of course. Ndlela yin'wana a ri karhi a responda eka timhaka ta hamele leyi nga ku trendeni man. Yeah, so ku nga va mani handle ka Soligezani Nukere big fan ya kona, so yena munhu loyi a nga na influence ka tifan ta Mr. Post swinene misa lo, so he's back now, so swi kahle swinene. So already mi nga mi swi vonini posted 2 videos here timhaka ta hamele. Of course, so hey mhaka leswaku yi tike ngopfu ze hi vona na Soligezani Nukere se a vuya straight beefini mpela. Laha of course a nga fika a sungula a tsala ku ku rhange xitepisi ku ri xi hele kwini a hi tivi, ivi a ku nawu i hamele, so loko ku rhange xitepisi i vula yena guys la le ka menemene le ka Master Tila ma swi tiva na n'wina. Ku na post yin'wana Dr Joe Shirimani yi nga tshama yi posta hi 2021 as you can see kwalano, yi nga fika yi tsala ku wisa xitepisi Joe as you can see kwalano. So obviously the message is clear, ana va hambane na Hosi Ngove sweswo ku kombisa ku ri hi ndlela yin'wana swa ku va wisa Mr. Post hi ndlela yin'wana, va la ku n'wi komba power va n'wi wisa as va mita hi ti-album ta vona of course ka December. Na ku mati ya ntsanani hi ndala of course mi ya henhla i post leyi ni talaka ngopfu yona ni ku mi nga ze mi ni katsi ni ka swilo swa n'wina, mi nga ni katsi mi nga ni katsi ka swin'we mi no hlaya guys, as you can see mina I'm just reading. So hi fike hi vona Soligezani Nukere as you can see kwala fika tsala ku Joe a xi tsutsomi as you can see. A xi tsutsomi ri diesel yi na mandla loko yi hisile, gasoline yi na tsutsuma loko yi hisile something. Mina ni diesel, why not ku related to that? Mina ni diesel vropha a xi tsutsuma, vropha a xi tsutsuma. I think she related to that. So as you can see, I shouldn't go vekeliwa hamele kwala leyi nga tshoveka, so a vekele na hamele yin'wana yin'wana kwala side by side. Sweswo kombisa ntsena ku hamele ya Limpopo Poison or ya Dr Joe Shirimani na siku ra president na Benny president a yi tiyangi hi ndlela yin'wana, a ni ma swa ku hi leyi yi tshovekini, yi tshove hi xipikiri. Vona ni pikiri hala ku lala njhani leyi nga yi tshova, swi very clear ku a ka ha ku beleliwa leswi nga le henhla swimbirhi mara se yi tshovekini as you can see. Sweswo ku kombisa ntsena ku hi Soligezani Nukere la big fan ya Mr. Post project ya Dr Joe Shirimani a yi na ntikelo, a yi na power, yi nge ndli nchumu ka project ya Mr. Post. Va nge dyi koti ni hi hamele ya vona yi ta tshoveka, loko va zama ku belela laha va ku va belela Hosi Ngove yi to tshoveka yi ku power as you can see kwalano. Na ku timhaka tintsanana guys se yi suke kusuka loko yi henhla hi fika hi kuma ku yi tlhela posta na swin'wana vekela Benny Mayengani kwalano fatsela ku wena u sayile yini Nozola Poison as you can see Benny president i mbariswe xikipa kwalano xi nga fa hi tsala ku Mr. Post famba komba yeah as you can see kwalano. The reason yona ku i ku hi sayiti ra mina ni twa swi ri offensive mara vo tala va kombisa ku a swi rhuketeli, so n'wina tsalani mara mina ni nge swi hlayi, mi nga ni katsi ka swi ra n'wina. So as you can see kwalano very clear ku se is back ka beef as you can see kwalano. Yeah, so hi khe hi heta video swi very important hi tlhela swi kombisa ku a kombiseni Soligezani Nukere ku humini ka beef, mi nga ma hleketa tshama a endla video a kombela ku riveleriwa, mi nga ma hleketa tlhariela and stuff like that. Even then of course va vuya va n'wi rivalela, mi nga ma hi hleketa mhaka leyiwa mara se swi tikomba a ri vuyeni ka beef. Mina vo swi ri kahle because Mr. Post a nga ha na strikera guys, a nga ha na strikera xa straight on Facebook mara sweswiwa Mr. Post i na strikera, sweswiwa swi ri kahle hi ndlela yaleyo. Beef yi na power, beef yi na mandla, hi leswo.